Hello YouTube, nalazimo se na Biograd Boat Showu i sa nama je suvlasnik iz tvrtke Kuštera. Da, dobar dan, pozdrav svima gledateljima iz tvrtke Škver Kuštera. Mirko Kuštera, znači jedan od suvlasnika i tako. Odlično. Ove godine ste nam odlučili predstaviti model 70, znači to je jedan malo veći brod, ali vidim i vrlo popularan model 15. Pa evo imamo izvedbu Kuster 15, u principu trup je isti kao i prije, malo smo nekako sa bojom neku malo napravili reklamu. Odlično. Ali izmijenili smo vrh u smislu toga da imamo takozvani sandek, pošto nas to dosta traži za turizam, za najam, evo mogao bih reći ja sam vlasnik ovog broda i koristio sam ga ovu sezonu za najam, što mi se pokazalo vrlo dobro i učinkovito, što je interesantno zbog te spuštene prove, zbog sunčališta, hlad i tako, dosta je interesantno. Da. Znači, u principu zanimljivo je to što Kuster kao radni brod je dobio inačicu koja je više, ajmo reći ovako, za kupanje, za jednu ležernu varijantu. Gospodin će sigurno biti zadovoljne i u privatnoj varijanti, a recite, inače ovaj brod ima nešto više opreme, sva ta oprema se može dogovoriti kad se kupuje, jel? Da. Vjerujem i u boja. Nije neka posebna oprema, ali da se puno toga staviti, znači nekako mogu reći, znači od nekakvih konzole, taj upravljački pult takozvani, onda jači motor do 40 konja i tako, sve po želji kupca, naravno mi uvijek radimo što kupac traži. Dobro, znači u principu predviđen je motor do 40 konja, znam da su neki stavljali nešto više, ali u principu deklariranje do 40 konja. Tako je, znači odobrenje od registra 40 konja sve naprijed bespotrebno i brod nije za neki jači motor ili teži. Znači već to je granica 40 konja. Ali ovako za principu što želite, koju brzinu, koliko bi se ljudi vozilo, ovaj model sa 9 konja je interesantan, ako vam se ne žuri, za nekakvi litnji džir, razgledavanje otoka i tako. A pretpostavljam da ako nije opterećen sa više putnika, da vjerojatno i sa 20 konja priličnu brzinu može dobiti. Pa pogledajte, na primjer sa 20 konja, ako je njih 4 isto bi te uspjeli izglisirati na nekih do 15 milja, 14-15. To je sasvim solidno. Pa dosta, ali to je već granica jača. Da. Mogu bi reći da 20 konja, 25 manualno upravljanje interesantno je, opet može dobru brzinu postići i ovako dvoje gdje se brzina i do 20 milja. Super. Baš mi je drago da smo vidjeli sad evo i novu inačicu popularnog Kustera 15, a u opisu videa će biti normalno i adresa za internet gdje možete dobiti sve dodatne informacije. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, lijep pozdrav.